Yenda kwakira umukashe shaka kuko twakumanyise program ikirisi mukatwatanga shahemwe hazabashaha ibiri nedakika ezarengamu actually nedakika ni 5 bitu twenda kusima iwugumira ha TV West umukashe shaka nangwa na burijo kandi wahatwatandike kiganiro kito twagambire twakumanyise ngo bwanyuma wawo nzakugiraho umugambirizi wa second division yamahe hanuya umurumbarara Major Choncho Tabaro uba hatoro gukora nka public information officer ninga shwa binkweta spokesperson umugambirizi niwe twina hanuya mu studio yes izoba rero mukaga yo kwa kabiri echo nitaresta no mukoro gweri izoba konga erizoba twenzere turebe amahe gine bujunani zubacho munkura na yihanga aho kubihanga erukuza kukura buri hanga yo nari namahe tukimanye Uganda namahe UPDF mbwen gine bujunani zubachi ninga shinga contributing gachi omukura si hanga bizagenda ntuganira hanshonga zityo akwa tubarebere uyireho byugira ngo ntumanya amahe nk'abasirikare ku Rwanda ntaro no this time nakorwa ibintu binje munonga engineering brigade nebindi so ndirabantu tuganira tutyo nyewe Vincent Mujurzi kandi nyenda kwakira afande first of all wabare kwiza banza baramusaba kutureba TV West babare munonga umanye Mujurzi wabare kwiza kandi naba viewers aba TV West good morning yes afande no twinaha kandi ndiraganira kusya shahi ibintu ndashika 10 kwe bitu nyenda kubanza nabamanyisa ngo program age twine aba Franklin's Herbal Jelly ikine kitongore nabaceta Creation Wisdom Creations nabo ico ikitongore cyo bakweta Wisdom Creations nibenda kwanjura kandi bakumanyisa kubine amajuta aga Franklin's Herbal Petroleum Jelly aga n'amajuta marungi baginero bagakozere aba Wisdom Creations kandi bakumanyisa ngo bwahati amashitaga ngashangwa ombicueka bitari mwana bumwe byihanga ryona waza mu supermarket waza mu maduka waza nkahi no bano ugashangamu kandi bajyango ngahamba ibintu binyi munonge ndwara zo mbere naki bitorugakosa aterera nugatamba ko koma ko mbiri okweyagura ebakweta skin rash embeburo pimples ngatambe biguna n'amazumba nebindi yo rwanda ugakozesa so aba Franklin's Herbal Petroleum Jelly nibashangwa umyanya yona umurimbarara za Queen's Cosmetics Portville Building nimwe bakushangwa Vision Cosmetics Abu Dhabi Building nimwe bakushangwa ningasho Fresco Supermarket kandi waba uribanda bashangwa muri Mugabe Cosmetics waba orintungamo Manyere and Sons waba orisingiro aba Clear Supermarket nobasa kubatera hasumu ya note mushanju mwenda igana 25 note emwe note yor kwenda koragana naboka agent ningo mushubuzi wena ninga client nonda gakozesa teresme ya note mushanju mwenda igana 25 0 emwe note nyena no kumanyisa ngo iwo wena orkwenda kusindika message abo kuba we should interact on program age no ecosystem yetu ya WhatsApp ya note mushanju mukaga 2 98 82 nkaga 2 our WhatsApp number is 0762 98 8262 okozena ambejo oteka ubutumwa bwo ntwiza kubutunga ntubushoma na nakigambe Vincent Mujurzi twine Major Choncho Tabaro umugambirizi wa second division yamahe kandi rizoba ntwenda gamba aha bujunani zibwa ninga sho mugashogwa mahe umunkurakurana yihanga in this case UPDF umunkurakurana yihangeri yebare konka wonoza kubanza watushongora ka happy birthday oh because it is the 44th birthday yes emyaka binena obu UPDF yazarwa yes so tarehe 6 ni 6 ni Kiswahili tarehe norunaku so tarehe 6
n'urunaku ninga n'izuba eri abo abatani mbene UPDF ntiheri kutandikira abantu 27 abantu 42 na informana na 3 then nembunda 27 kabamba bagitahirira UPDF yatandika so shemere kuteshongorera ka happy birthday so elizoba ni birthday yitu ka UPDF. So now UPDF is 44 years old. 44 years old. Happy birthday, Afai. Oh, thank you. So national function is richotera konka tutaka ichirali yecho twineheji tukweta ame wiki. So eje wiki erigumiza meka zomu taresita kaikebiro mukaga tuba twineme mintu binje bitukora ntukontweya nituombeka amagwaro nitukirininga amagwaro nitu improvinga hamyanye itariye mwe nitu mwenu tutwire nkito nka second division ebichweka ebiturimu tutwire nitu cleaning kanungu chihi abasirikare ni bakirininga ni bakwatanisa n'abantu nitubyare miti waza hano bicweka bakine makajura nitonza kubyare miti ko abuja mutwine jura miti tujibikire tukatunga miti ku rugo mu NFA kisoro kona nitukora kabare nitukora ntunga mu nitukora mbarara turiyo mu ruti nitukora so ni tushemererwa munonga abo kwa ntwije ko runaku ugwera izoba uru UPDF yatandikiriho kandi kuri ku rwaho kinana na gumwe ebero mukaga byo kwa kabiri hato ijo reba UPDF negumane kura ergo mu by then it was it was Popular Resistance Army umwezo gwa mukaga June ya NRA 1995 constitution yajikora UPDF yatwa mandate yatwire protecting interests za Uganda umu Uganda na abroad kandi kigendere gwecho okuletaho safe environment turi kubasa abantu kuturamu kandi bakakurakurana to prosper to live in and prosper so omuku exercisinga age mandate constitution yatwire aho nituretera okukora ibintu bitari bimwe na bimwe gukorera mu Uganda tukakorera heru yihanga kandi owe namani turi kugiha omukicweka echa constitution ningashi article 208 section 2 na article 209 ya constitution yihanga so UPDF niheri yihanga niheri y'abantu abo constitution niyeri kuteka ibintu byona ebi abantu bari kuba nibenda ningihangarira kwenda konga ko kuzomu akacweka ka 208 kashoborora UPDF tushimira kuba turi tuta echo kubanza tushimira kuba turi nani partisan mwene icyo nka UPDF ebya parties byanyu tugizirachi titubiri mu however to exercising our rights to vote namana twaza kuzomu karuru electoral commission etiro road map twaza kuzomu primaries bamwe nibije kushangana bateka kuno basa okukozesa UPDF kuna interest zabo inga ituturukuza kuzayo because itwaho turi amahega abantu oba muri abadini ki oba muri abakristayo oba muri abakatoliki oba muri abasilamu muri Pentecostals Orthodox oba muri traditionalist itwe turiyo kulinda abantu so UPDF is impartial twine aho turi kubasa kugwa konke kikuru munonga ni to protecting interests za Uganda z'abanya Uganda umu Uganda na heru yihanga. Number 2 to have national in character. Constitution netuhereza obugabe bwo kuba national in character. National in character nchimanyisa twaba nituombeka UPDF
buriyo bwire buriye ko shanga amahe gari ku rwo mushweka kimwe bagira ngo aba n'abahinji abakigeze muzo mu kuhinga ngo aba n'abalisa muzo mu kuhinga amahe gazo mushweka kimwe kiretaho entare twabire tuyineho kuruga tumaze kutunga independence mpaka kwiza kwika 1996 95 nubwo kurebaho no kurebaho kuzi nyinji munonga so tuba national in character so twamutura kurutinga buri district tugihereza quota kurugira population eyeri kubagizira ki eyeri kubayini twagira ngo district yacu ura abantu nibinji munonga kurugira abantu abuturu kwenda niyo percent zeri kugira ki so that is transparent kandi tuba national in character amahino shanga abari kuruga Karamoja abari kuruga bundi buryo abari kuruga West Nile abari kuruga Karangara so every Ugandan is represented omumaye then tutunga those are qualities is constitution yatire because we must represent the interests of the people tuba patriotic joro kureba abasirikare bo oba itwa umushara tureba abana bagira ngo imishara yaba mike itwa tugira ngo ituntu tukorera ihanga ejo abo kwant respecting a constitution then tukija twaza handijo quality ya professionalism ni traininga kwenda ngu all aspects ezir kwata human life aketa for njoro kurebera ko kwijo mu UPDF no shanga twineyo department ya medical services doctors qualified like any other doctors to general hospitals everywhere referral hospital out in a unit yona to in hospital kandi aho kugira ngo yitwe turi amahega abantu buri omo wena abantu ababurijo nibikirizwa kuzomagwara rugitu nkamakenke tutukubinga abantu mburamizi tutukubinga abantu chamugashe clinic so otobaze tucho turikuba tuyine nitubagana n'abantu then tutungamo departments za engineering mbenu ka engineers brigade tutuyero mu gukora engudo okombeke bishaha by'empira kanambore tukajikora okombeke ntindo ijoro tukaturi akatete konga kuturi kuzumye ibyo kombeka kandi kito nkama tuje tutunga challenge hatuje tukolera abantu tushanga mu ine politics zanyu asa muzo politics muyomba konkito ntukoro gwitu tukira ki n'amagoro n'ahandi then endijo quality discipline tine institution eri kukizayo okuyenforcinga discipline ka UPDF because I think wagambecho before you continue I can maybe interject wagambecho ni nkujuru I have the few soldiers I've interacted with kana mnonga bahiguru they don't act the way you expect kugira ngo brigadier ne major whatever canon hati okwakuba na atwaza na abasimpo mnongo kumanoye buzano basano kudoutingo konkani kweninga so discipline is highly accepted and I believe ngo aba bakishuka on handling in their way you see ekintu chora ni chetanga mu discipline every aspect of life you need discipline even the way you eat. True. If you don't have discipline what in emichwe omukuria you end up getting diseases and communicable diseases. You need discipline no kutambura what in discipline no teresibo no gumchina ninga no chiri batamu. You need discipline omu bintu byone byo rukora omu community so discipline itwaho mahe ni nakashonshere chimeno ni kapira kamani hanyetwara yo muntu hanyetwara yamaye then tuija tugera ho akandi ka quality akandi ka kubatire UPDF must be productive njoro kurebera tuvuga tuzo mu activities eziko basa kuleta sente eziko basa kurakura niya you simply don't sit and watch no turugayo tune departments nyinji munonga turugayo tukora tutinga aha tushemera kubana tukora ahabwe nkurakurana y'abantu because you see hali hentanisa actually had a small gap between development and security. Can now the question shouldn't be development first, it should be security first, because peace and security
is the strongest pillar, ni pillar ya mani ahankurakura n'ikintu cyona nubiyo kuba nkurakurana yawe nk'umuntu. When you are stable no manya ekintu cyo gukora, when to do the right thing, oshimira kukikora yari kuchimira kuchikorota, oshimira kuchikora at what speed. You understand? So hati kuturi kuba productive in a way after creating what we call enablers. Mwene binte biri kuyamba ebinte bindi okubaho, okutakinga press. So they come as prerequisites. Yes. Bibanza n'ibindi bikuratira. Ebindi bibona kuratiraho. Hati waza nko mahanga gandi agatari stable. No shanga no government yo kubire innocent te kubasa kukora ngudu. Abo kugira ngo ngudu ezo tizine security. No government yo kubasa ne basakore sente. Amahanga gandi gamaga agine conflicts. Abantu government te kubasa kombe kama gwaru. Government te kubasa kombe kama shomero. Because a neighbor area foundation ya peace and security tejizerechi tero. So UPDF constitution yaturangu kandi byona maheza kubikora mushemere kuba muri subordinate to civilian authority. So muri kureba itwankerezo celebrating ataresita konkaba kama bitu kama he na abategechi ababulijo bire byo kugira ngo umusirikare nke cyo no tugambira ngo wabo umusirikare ngo uri major nuza higuru y'abategechi nubu kwijo ine motoka yawe tine stick ukagitarukuto niba kitere cyoma bakubuza ngo kitari kushashura umushoro ngo munya Uganda ndisho umushoro gwa street parking no gerachi to kwijo kajoti nyondi major nyoti kushashura umushoro gwa street parking to kwija okazomubara ngo bwakarumbwire bw'abasirikare bakari okazombaro kanyama ukajoti manyo we bakuletera biro tumukuma ngo ndi major ebyo turi kugerachi. So na chama lero si wano na kusamoninga we are lived together. Yes. Community zokwe aho ntobujuruzini. Yes. So rije we nabanaza no munchiko za sero yaba inobwira riyo no mustamo musero mupana ingero cweka. Nozo wawe n'abanashuna hotabije mizi bagasharaho. Hatubwira bwakari uko tari batano wameje. Akakuteresa muninga kweta ati mujene mu connecting amizi. Biru ati mujene mu gishashuri. Kungana national water nejane kuyiho ne ku disconnecting amashanyarazi bakudis. So ezo zona ubwo n'ubuntu bucyo buri kwereka how we are subordinate the civilian authority. So ejo ni article ya 208 section 2 eriku defining what we shall be. There shall be an army. There shall be a force to be called Uganda People's Defense Forces. Eshemero kuberieta nani partisan. Eshemero kuberieta national character. Eshemero kuberieta patriotic. Eshemero kuberieta disciplined. Eshemero kuberieta professional. Eshemero kuberieta productive. Kanda amuheru subordinate to the civilian authority. Ejo ni UPDF. So otaka jira bitshobora kuba nitukora ito twani tukora ntubanza twagaruke nyuma twayishujuma awi turione tureba mandate yitu nka UPDF tukwisene to protecting the interests za Uganda Uganda na heru. Yes. Politics as constitution ya twiri nizo turimu. Yes, very good, there we are ready to go. Then had standika nibichi ebindi ebi constitution eri kutubanja ebitushima kubana tukora. Turi tuganira ahabukuru bw'amahe omuntu nguka yihanga already aho twahika twine Major Choncho Tabaro hanuye omugambirizo wa second division ajite yahe tukumanya now ariyo na tugambira itwahika already no rebera chimungu. It's very hard to develop without the army. Abo kwa twareba obujunanizi bwabo na neba rukora. So now waza kwetegereza je oku UPDF yajiro wakushobora aho constitution negitaho ngiheri yihanga then ebimurukora na byutwarebire nanyezere ngo kiraka hango maybe turebo the achievements zihe ebinde byo kujote kitwachereze because ngo kwano gamba yes hari ebinte bitakwera kimwe, some things are always continuous. Konka at least when it comes to peace and stability
n'ekintu ekitukureba tukagira omuntu wena nabaasa kugira naruva kuba batakusima naturally those people kongo omuntu nabaasa kugira but this army has done its best ati nole awaza omu UPDF etwire ebyachivingire nobanza wareba UPDF shimire gukora ki function ya UPDF niki ndeno zaraguma no critiquinga aha UPDF chikozire ninga techikozire aha UPDF chikozire ninga techikozire aha UPDF chikozire yes chikozire echikozire to what extent so UPDF cyo kubanza tutakagira mu achievements no kumanya cyo kubanza kandi nitulinda esharo zihanga ya Uganda hatagira abatahirira ihanga kuruga hero y'ihanga kandi numunda umwihanga kuguma twino businje that's function number 1 function number 1 to protect the sovereignty, the territorial integrity of the country. Tuchikozire the answer is yes. Oguno mwanya Uganda n'umwanya ogoro kubasa kuzaha rukuto arota uneziri kora 24/7 no basa no kuzaha street high street mbararo mu town ostama high street oyijana fraska yawe iri mu cyayi polisi neje kubuza yori yawe kandi nokora hoki utinyo nahora nayenda kustama kutego mabeho kandi kureba ekurabaho amahigije yori ya onywaka cyayi bushesha obwiro bwakare tine nuwo kubiyo ine shirinjiga n'umushaho okota kwenda ngagiro wakimanya ngo yineki ngo ine sentezo oguno mwanya Uganda eyo rukubasa kuvuga motoka okashara mutu nyoni jagumana intambara nyekiro nimbiya amanyumushana kandi nibabikora nitarabashubuzi bitu nibihe bitoki singiro nibihe byo kurya kabare mondi nibihe umwani nkahe kuziruko bashaye maze kiro ngo ni hari amabeho imodoka nuziri kuzarukuto najivugo shange bitoki nabitwara busoga jinja odije bitoki nabitwara kamuri undije bitoki nabitwara West Nairo avuganye kiro tokahurira ngo hino umuntu wo bakwata so Uganda ni hanga kuturuka aha binde bitukozire n'umwanya ogoro kuvuga okaruga Karamoja okaza Kisoro karuga Kisoro kaza West Nairo okaraba mu byaro okaraba mu forest zone zitwine hati n'umuntu kwemerize akujya treta shiringi 10 aho turi kugambira shaheje so cyaba hon baba ryabashuma kandi abemirunde minyi badiringa nabo niba y'abantu bita bashuma bita baburisho mutabani wawe niba wawe umuntu uri kutura nawe umunyabuzare ari kumanya ngo watware bitoke Kampala atera abanywani be ati mugende mutangire nkahe Kibega kongo bwiro bwakare hari bicweka ebyabiro byo tutakubasa kutambara kuzira kubasha 12 n'icweka utakagire nahiziba no kuyaya misto kugira ki tokuza ugacira deno kigaruka oshango UPDF ine function yo korengana n'abateje cy'ababurijo kandi no kwatira hamwe umubwire bwa national disasters ninga emergencies UPDF ekikozire oleba karandisira disease bene zibaho budunda kasese floods kasese UPDF nezam UPDF za rescuing UPDF hereza aid gabakahunga gabashi ejo function UPDF ejikozire you critique what level 99% 100% otijoleba ngo UPDF mishebe kwane leta ho enkoragana n'abantu ababulisho foster harmony and understanding between civilians and defense forces enkoragana yitwine nyowe niwe elieta abasirikare bitaho bari hona umurubiri Chamugashe Mburamizi Katerera enkoragana n'abantu ababurije elieta tukutunga complaints abasirikare nibanyaga abantu abasirikare nibazo mu mabara nibazo mu hotels nibanyaga abantu ingaha so ekikwereka ngo constitution yatuyerekwa aho no critiquinga aho no tahotiki nikibani kigendaje ushuboga rukogira UPDF shema ko bane engaging mu productive activities for development of this country as productive activities ni ngaziha as UPDF ozanambore oleba
repair aba repairing renovation of Naboli UPDF oza referral hospital muya abari kujombeka ya UPDF ni ba UPDF oza gomba mu district ya Gombe abari kombeka ni baha UPDF oza Jinjo mu hospital abayombekire ICU hall ni baha UPDF oza Kisoro Bunagana repairing health center neha ni UPDF oza Butyaba abombekire health center 3 muri Butyaba ni UPDF oza Nakasongola ni UPDF oza everywhere ni UPDF ozo muka. So what is that UPDF etakozire abantu bari kwenda gutukore no kireba so emirime nyinje bacire tugenzire twagikora mwene hato okimare ibyo nabaza kubireba ugaruko giroti mwene UPDF what have we achieved aho nuri kuzakashumu ukareba UPDF gizire hati wareba kuya 1998 na mukaga enara UPDF ebasize okusinga ningashi to defeat more than 25 insurgent groups or rebel groups. 25 of them? Yes, more than. Hato garukeni mwebuza kwezi ngwezi UPDF terasinjire tukabire turi nka Kongo tuine milisha groups. No, be worse than Kongo. Maybe ushanga kamwizi aliyo arwanyi ngai induga rwampara Ruganda. Ushanga ngo niwo komanda wa milisha eri rwampara. Ruganda. And you are known and seka kurugaho. Ushanga ngo ndijo ngo ni milisha komanda ngo ali Kibega. Ndijo ngo ni milisha komanda ali Wizwera. Nko mahanga gande bituru kubana tureba. So as insurgent groups harimo nka actually nentare njezi UPDF egwane kandi kasinga. Okay. Harimo nka West Nile Bank Front zone kasinga, UPDA, Uganda, former Uganda Army, Uganda Democratic Party, chiri muntu itongwa ADF tugisinjire mirundi rukurenga nkeshata. You see, so ekwereka ngo UPDF rimune kore ibintu byinshi mu nomero kwayo. Tega zanzu mukahumuro kache mnonga. Program yitu ejizisimu kana nagambire kare kandi kurugasha ibiri okusya hati turiyo tugitwara mpora cyare ntuburo budakika butari wingu tukagendera tukarwa mu kiganiro cyo tukazwa mu bindi konga simbwa nga program ne washa 3 mu studio ni Vincent Mujuru twine Major Chonjo Tabaro omugambirizo wa second division inkambi yamahe ya hano yambarara ariyo natugambira umugasho gwihe ryihanga umunkurakurana yihanga and case study of course ni PDF turiyo tugenda tuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe twaza kumuro kace ni nkumanyisa ngo twazo mukahumuro kose namba yitweji hotel message so that we can get your feedback 0 mushanju mukaga 2 98 92 kaga 2 bantu wata message tuiza kugishoma katumuro kace munonga tugarice targa yabare munonga Guma TV West twahumuro kace twagaruka kandi tutandikiraho ahitwahika of course tugumiza muna program ningashi kiganiro citu actually edakika zitu hasigaye edakika nka 8 kandi twenda kuzikozsaje mu studio twine Major Chonjo Tabaro Public Information Officer ningaso mugambirizi wa second division Makenke hanuya so tureba obukurwama umuntu ngukayihanga wokire no tuhereza some of the achievements mbeno echo kwanza nabagambirire nti UPDF eresiriho ubutebeka fumu ihanga ryona nesharo zitu aho UPDF yahangure ntaro nyinji munonga arono rutaro wabire really supported funded by a government Sudan Khartoum. That's public knowledge ugo tukarusingura ero areko nitwamusingura ADF tugisingura tudiyo mu kilometers nka magana 2 inside DRC kumenga shongo ADF tiagaruka nkahe because hata abantu norenga bondi bujya abantu bari kora factories za kokoa engudo ziriho abantu bari mu businesses abantu nibahinge myani factories emyani so we have nutega kumenga shongo sharo zitu twazirinda kuri kureba industrial park sati zigire everywhere yambale industrial park Kapeki industrial park mbarara hana industrial park abantu nibakore sabuni abantu factories zikora cement abantu bakore mitahingwa so noreba ngo because of ekintu kwasa kweta awareness ya money campaign government etireho development is moving massively buri omwe level yeye hine kintu cyari kugira ki ecyakora so ubwo kintu cyo umuntu ari kuza kuchikora
itwe nga UPDF tushemere gumana teko environment yo muntu ogakorera mikinzi cyakugira ki ekiri kubasa kumutahiza meno ngati there is what we mu regional peace, there is what we call regional peace and stabilization, regional peacekeeping. Hati kuturi kuba twine usinje mu region yona kiretera abantu abari mu Uganda ngato mucyeri ni guruga Tanzania yeti no businje tigurukurugayo kandi tugwine tubandi tugwenda ebintu byitu nibiza Tanzania movita majuta nibiza Burundi nibiza Rwanda nibiza Eastern DRC so niza Kenya nibiza no mu Sahel so nitwetaga UPDF twire for example tukazo mu Central Africa twaza South Sudan twazo mu DRC twaza Somalia no kumengesho wangu na no businje butuye no mu Uganda na neighbors abatuye hinguririze nabo batunga ubusinje kandi ko kutunga ubusinje obo acereka ngo twagira ki abantu buri omu at one way or the other hari henkurakurana y'amana. Okay yebare mnonga twatunga message aha message negira ngo mwebare mnonga program ninye dafini okuruga kazo ni nsimo mu muhango ogu UPDF yakozire kandi nangwa hati nabakoregana n'abantu ba burijo ecyabire kitaruho ubwo nasima ondiro najyango ninye Dickson mujurisi mwebare program ni nsima UPDF ahabo kuba ekatukorero rutindo rwitu rwakatete. This is feedback. Yeah, that's the engineers brigade. Hazo abo wazo mu engineers brigade kozire ni byinji munonga. Nanga kutushaka kutunga time tuje tugambe nka ebi engineers brigade kozire. We need more than 5 hours. Ahubwo tukabasa kugira 5 hours. Tukabasa kubimarayo. So noreba ati tuzomu supporting allies. Hati to tini hangere kubaho litine allies tino muntu uri kuba hatine munywani we actually afanye nanyenda kubuza yes mbenu achievements da UPDF is massive ngomazima yes no twakwatazereze ko ngantu basabiza guza muntu yongerayo kuganira mu program zitarazimana ubundi bwite muganyenda kubuza specifically why do you now because now okurinde ihanga nesha Rosario ati mwe numurenga ho muzahero mwe tubareba nkabo kutahira itwito in our own wisdom ntwebuza ona atunorumbana handi why no tikurumba handi yenda kuturebekerera nka aggression yes tini hangerira kubaho this current modern state so situation eriri kubaho riri ryonga. You cannot live in isolation. Actually, but interdependence of amahanga they depend on each other. Yeah. Tini hangeri tari kubaho. Nico nani kugambira ebiturko tine ni biruga Tanzania, iba tine ni birugo mu Uganda. Nangwa nico kurebera itonga UPDF nitugumana tusima mukama witu President His Excellency President Yoweri Museveni because najezo kugira can we have regional cooperation nitubasa kora agreements eziri kwikiriza free trade mu region ochiwene bitoche byawo bivugo bitwara Burundi batakwiro no mushorono ochika oshange chitochi ni kiruga imitwari 10 aho kwati babini ozo muri Eastern DRC ochitwara bitoche oija nebindi you see so kuturukuruga tukaza hero y'ensharo zitu aha nkoragana nungi turi kuba twine na government sezo kiyamba nebintu namboye nkawaza nka side ya Beni noreba siminti neza yo beers na breweries Coca-Cola kandi kubiri kuzayo nigo mushoro oguru kwijo mwihanga kireta yo kurakurana hatawe no government eri kujira oh yes esente tuzine ntubasa gukora northern bypass yambara you see so nitwetaga obusinje everywhere omunsi yona mu region yona then abantu bitu babasa kugira ki babasa kwikoma mu biceka bitari bimwe na bimwe konga kandi tujya short korengana mu nabo turi kweta allies nore nkitu aho na South Sudan nitwatagana why kon akarugo mu South Sudan ije kutitera mu Uganda konga Uganda ko ya mu defeat injire aho de mutukatu ine koragana nungi na South Sudan twa operate mu South Sudan twazo mu Central Africa so we operate very well recently twine enchiko n'amahaga Rwanda RDF kureba enshero zitu taba mu petty crimes terrorism abantu tiba crossing kwari crossing atwaje ati mujulizi nitumwenda na lete bizibu byinji munonga mujulizi ali list ya wanted is an ADF collaborator
nitucooperating smuggling tituri kugenda nokireba so ikireba ngo tukuse mutuyenda ngo buri kintu kitambura mu order n'umuntu wa bulijo nawagire ki afunemu kandi kuri kwija side ya disaster and relief UPDF aho mwenu nkijweho ningani ndeba bakomanda bitu baliza Abduda tuturo mu frauds helicopters zirete byo kuri helicopters zya lifting abantu bali trapped tuzomu recovery imisozi yatenguka madesalides tuzomu recovery so you see so ebyo ni byo rishimo kubana tukora konge byo na kuturi kwa twamazire kubikora twamanyira ngo twine hotelalize bo mu ihanga hati tuzakinte shimire gukora umubwira bwo businje during peace time tushime kubana tukora ki buri omwahali umunya-Uganda hali akanta koine kakozese okutunga entasa kakozese kutunga entasa government yetiriho programu abari kutagetinga because no rankemya kawere creation operation creation household zizyo mu bworo zikazi yo muri 8% 68% of the households bakabari outside money economy kongazi we speak now PDM atakijiri tubire to yari 39% of the households hat kuto after 2 years 3 years baza ku evaluating a performance ya PDM niza kushangira inka hari 17% so tugira ngo buri omahari obori wa chapati obori wa boda ni ibintu byo kubasa gukora yaba notaso mutwaro nyencha karokongeraho mutwaro abahinji muteho value hati turiyo mu peace time tuyino businje environment eriho enaborazi government zitireho engudo ziriho amashanyarazi gariho okutambura tuyino businje buriyo mahali mujurizo ryo amahurire hagira kantu akora akariko basa kutahiza yebare mnonga thank you so much abo kuba ejo message yaheruka nayo nyotinjerukire ku rugo musirikare because hati nibiye hati yo bazo imagine ngo musirikare nakugambira kongera antasiya yawe that be his duty so we bari mnonga message nunjejo akuba ntutagihanga y'abantu binisente abantu binisente tubako involvinga mu crime yes true byo munana protecting ebyati so we bari kwiza fande omustudio twabatayise Meja Chonjo Tabaro spokesperson wa second vision kandi wantuganira ha bintu ebi amahega shime gukora omukura kwa nsihanga twatandika nabyo twahera nabyo tubasa kuyongera ubundi bwire nyenda kusima abo bwire bwawe thank you kutwikiza kumana tujaha kandi nabatababulije zane birthday yitu nitubashaba mwe bari kwatagana nitwamahe kandi rukunde gumeho okay thank you so much abantu batureba basindika messages mwe bare kandi kurase kinde cheka simkari kigendo Misha TV.